Ka botlologa re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifo a ditaba tsa Sesotho o boetse o amohela ka diatla tse mofuthu bakeng sa ditaba tsena tsa moraorao phirimaneng ena empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. We've also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy presidents during international travel. Lefapha la merero ya matjhaba le la kantoro ya mopresidente a rera ho rala maano a matjha ka ha menyetla e fuwang dihlooho tsa mehleng tsa naha le batlatsi ba tsona. Proposing that the president be compelled to testify and not be given a right not to testify. Obviously, this is something the committee must consider and make a decision. Komiti ya Palamente e fumana boeletsi ba hore e ka bitsa mopresidente ho tla teka bopaki. Motlatsi wa mookamedi wa sepolesa sa Metro sa Ekurhuleni ya kginnweng nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi o tshwerwe mmoho le bahlanka ba bang ba sepolesa. Moike o tlolotse matsoho ka bobedi pele e le ha ke o amohela kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC 2 le le hae. Ke o hasetsa ditaba tsena le Mphoteme puong ya matsoho. Lefapha la merero ya matjhaba le la kantoro ya mopresidente a theile maqhama a rala maano a tshebetso a tla thusa mabapi le metjha e tshwanelang ho latelwa ditabeng tse mabapi le ba presidente ba mehleng e ka sitana le batlatsi ba bona. Phatlalatso ena e entswe ke letona la merero ya matjhaba Ronald Lamola ha ne a tekela mekgatlo ya ditaba puo Pretoria pejana kajeno. Ketelo ya morao tjena ya mopresidente wa mehleng Jacob Zuma naheng ya India e bakile ditaba di hana ho fela ka emeng ya menyetla e fuwang dihlooho tsa mehleng tsa naha le batlatsi ba tsona. Nakong ya ketelo ya hae India, Zuma o bonwe a le tshebeletsong ya thapelo le e mong wa ditho tsa lelapa la Gupta. Ba lelapa la ha Gupta ba ile ba hlahella haholo ditabeng ka mora mehato ya sepolesa ya ho phenyekolla baraba bararo ba lelapa leo ka ditlaleho tse neng di ba amahanya le Zuma ka tema eo a ikgathileng thusumetsong e bolotsana diqetong tsa mmuso, bobodu le ho pata mohlodi wa tjhelete. Ha se lekgetlo la pele ho hlokeha tlhakisetso ka ketelo ya Zuma dinaheng tsa matjhaba. Ketelo ya hae naheng ya Morocco e bonahetse e hanyetsana le maano a Afrika Borwa a merero ya matjhaba, mme e boetse e tshehetsa boikemelo ba Western Sahara. We confirm that High Commissioner Anik Shukla has been recalled to the headquarters for further consultations. We have also submitted the recommendations to Parliament and to the Presidency to consider a new framework for protocol and diplomatic support to former presidents and former deputy presidents during international travel. Ka ho le leng, Afrika Borwa e thoholeditse molaodi e moholo wa matjhaba a kopaneng ya behang meja fatshe Antonio Guterres ka ho etella lefatshe pele dinakong tse boima. Boitlamo ba hae ba ho sebetsa mmoho le dinaha tse neng di tobane le diphepetso e ka sitana le ho ipapisa le molao wa matjhaba ka dinako tsohle. Komiti ya Palamente e tadimaneng le ho tlosa mopresidente Cyril Ramaphosa setulong tlasa section 89 e tsebisitse hore ena e tla ba le matla a ho qobella mopresidente Cyril Ramaphosa ho hlahella ka pela yona le ho fana ka bopaki. Komiti e boetse e sisintse advocate Thandazani Madonsela e le mofatisisi wa bopaki. The name that will be recommended as per the outcome of the vote will be that of Advocate Madonsela. Like we have said, that ours is to recommend the appointing process is done by Parliament. We are proposing that the president be compelled to testify and not be given a right not to testify. Obviously, this is something the committee must consider and make a decision on as to how he thinks appropriate that an impeachment hearing takes place, whether the president should be given those rights or not. But it's our view, in the framework of our constitution, the president is elected by the National Assembly and he must account to the Assembly. Ha re tla kwano Gauteng re fumana hore motlatsi wa mookamedi wa sepolesa sa Ekurhuleni ya kginnweng nakwana mosebetsing Julius Mkhwanazi le bahlanka ba bang ba sepolesa ba tshwerwe ka polao ya Emmanuel Mbense e etsahetseng ka selemo sa 2022. Mkhwanazi le baqosuwa ba bang ba bane ba qoswang ka polao ena
ba kenyeletsa jwalo le bahlanka ba bang ba sepolesa ba amehang nyeweng ya mahakwe ya sebaka sa Khilani, mme bona ba lebeletse ho hlahella ka pela lekgotla la dinyewe haufinyana. Menyenyetsi hlalosa ha Mbence a ile a hlokofatswa pele a hlokahala ke bahlanka ba sepolesa sa naha le sa Ekurhuleni pele setopo sa hae se lahlelwa letamong. Mme ka o le leng ba lelapa la Mbence ba batla toka e phethahatswe, mme ba amohela ho tshwarwa ha Mkhwanazi le bao a qoswang le bona. Kakhulu, we are relieved. We are relieved that the wheels of the justice system are turning. You know, we will obtain justice. There's a lot of families who haven't obtained justice for their loved ones. We consider ourselves very fortunate that we can actually say, good, there's the guy that murdered my brother. There's the guy that murdered my father, you know. There's the guy that left us with the trauma and the aftermath that we still have to deal with today. Komishene ya Matlanga e utlwile bopaki ba hore hlooho ya mehleng ya IDEC Advocate Andrea Johnson o ile a rera ho sefe mokomishenara wa sepolesa sa naha Mogenerale Fani Masemola lesedi la diphuputso hore yena Masemola a tla fane ka lesedi le fosahetseng komiting ya sepolesa parlamenteng. Diqoso di ntse di eketseha kgahlanong le hlooho ya mehleng ya IDEC Moadvokate Andrea Johnson. Sena se tla ka mora hore Trushanta Ramsemi a senole dintlha tse ding mabapi le diphuputso tsa IDEC tse neng di tadimane le lekala la mautlwela. Ho tla leba hore Johnson o ile a laela sehlopha sa bafuputsi hore se seke sa tsebisa Mogenerale Fani Masemola ka diphuputso tseo. It looked and obviously became evident that there was a line of march, and that line of march was to get General Khumalo and General Masemola in an accused box. Komishene e ile ya botsa Ramsemi hore ho ya ka kutlwisiso ya hae ke karolo efe eo hlooho ya IDEC e kginnweng mosebetsing Mogenerale Firoz Khan a e bapalang morerong wa diphuputso tsa lekala la mautlwela. And then I had heard about Advocate Johnson's husband and Mr. Khan being friends. Then all of this happened. So I put 4 and 4 together, and I realized that there were other aspects at play. Ho sa le jwalo Ramsemi o pakile hore ka mora hore Johnson a kopane le letona la sepolesa le behilweng matsatsing a phomolo Senzo Mchunu lapeng la hae, Johnson o ile a leka ho batlisisa tse ding tsa dikateng tsa bophelo ba hlooho ya basebetsi Cedric Nkabinde. If I may just put it as to how I understood it in the meeting on the 22nd of January, I want something on this guy. Meaning what in your speak? In my head, Advocate Johnson wanted dirt on Mr. Nkabinde. Komishene e tswela pele ka mosebetsi wa yona. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o latotse diqoso tsa hore o ile a sebedisa tjhelete ho fumana boemo ba hae. Polelong ya hae Mbalula o qheletse ka thoko diqoso tse hlahisitsweng kgahlano le yena ke setho sa komiti ya naha ya phethahatso Ngaka Nkosazana Dlamini-Zuma. Podcasting ya Renaissance e ileng ya haswa ka Mantaha Dlamini-Zuma o boletse hore baetapele ba ka sehloohong ba supileng ba hajwale ba ANC ba ile ba fumana maemo a bona ka lebaka la tshebediso ya tjhelete. Dikgulakgulano tsa baetapele ba ANC di bonahala pepeneneng. Dlamini-Zuma o tiisa hore ho sebedisitswe tjhelete bakeng sa maemo a ka sehloohong sebokeng sa mokga sa ho kgetha boetapele. Mbalula was dishing the money in the clinic. So money has played a role in the ANC. He was dishing money proudly. Yeah. Like openly. Openly, yeah. It wasn't like a secret. Openly to be elected as the SG. To be elected and for the president to be elected. But the ANC rules are clearly, or are they not? Are they silent about the use of money? As I understand, the use of money is criminal in terms of conferences of the ANC. Money was used. We all know. We all know. We all saw it. At least in 22, we saw it. If you ask anyone who worked at the clinic at the time, they'll tell you. Mbalula o latotse ditlaleho tsena. Ho ya ka Dlamini-Zuma, Mbalula ha se yena fela ya amehang. You remember there was also a voice thing from Lamula saying they're waiting for the money because this NTZ thing is going to
disturb if the money doesn't come. Setho se seng sa komiti ya phethahatso ya ANC Ronald Lamola le yena o latotse qoso ena. O kopa hore Dlamini Zuma a hlakole polelo eo phatlalatsa kapa a tobane le mehato ya molao. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC 2 le lehae. Molaodi wa masepala wa setereke sa Ngaka Modiri Molema profenseng ya North West ya neng a tshwere mokobobo Ngaka o Charlie Muthupi o hlahletse nyewe ya ditlolo tsa molao kgahlano le baetapele ba hajwale ba masepala. Fana buisana le SABC News, Muthupi o kaile fatsho tse kgato eno morago ga go lemoga gore baeteledipele ba sepolotiki ba retelelwa ke maikarabelo a bone a go ela tlhoko tiro ya batlhankela bagolo ba masepala le go ba rwesa maikarabelo. Seno e le mororo go na le diphitlhelelo tse di masisi mo dipatlisisong tsa maphata a akaretsang Special Investigating Unit, Moruni Kakaretso le ba batlisisi ba forensiki. Muthupi a re dintlha tseno di akaretsa le pegelo ya setlamo sa Modiboa Attorneys eo e neetsweng bathati ba masepala ka moranang monongwaga eo e sanolang ditiro tsa bonweenwee. Muthupi o latofatsa masepala ka go tlogela diporojeke tsa metsi di feta 10 di sa konesediwa le go retelelwa ke go tlhalosa gore diranta di le 10 billion di dirisitswe jang. Go begwa gore go dirisiwa botlhatso ga matlole ano go baka go tlhaela ga metsi lobaka le mathata a kgelelo lešwe e elelang mo mebileng e leng seo se amang ka tlhamalalo boitekanelo jwa baagi le matshelo a bone. Over 10 billion was lost and officials were not even put on any consequence management. Sepodisi mo porofenseng ya North West netefaditse fa go butswe dikgetse di le pedi tsa go tsietsa. The 47-year-old complainant alleged that a local municipality had an agreement with some organizations to perform some work. Despite receiving payments, the organizations allegedly failed. Masepala wa re ga o itse fa go na le kgetsi ya bosenyi eo e butsweng kgatlhanong le batho bao ba amegang. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Moetapele wa DA Gideon Hill-Lewis o re ha ngongoreiswe ke hore teko ya mokga ya ho nka mehato ya molao kgahlano le molao wa kgapo ya mobu e ka nne ya fetola maemo ka hare ho mmuso wa kopanelo. DA e phepetsa molao ona lekgotleng le phameng la Western Cape. Moetapele wa yona o re mohato ona wa mokga o molemong wa maAfrika Borwa. It hasn't helped land reform. It hasn't helped people get ownership of their homes or of the land that they live on. It is nothing but a political lie from the ANC that has done enormous damage to our country. DA ntse e itukisetsa ho phatlalatsa ditshepiso tsa yona ho baahi ka moqebelo ka hana ha e lebile ho dikgetho tsa makgotla a metse. This is the best governed municipality in Gauteng. It's one of the best governed municipalities in the whole of South Africa. And you can just see the difference that the DA makes. Beautiful new sports facilities, roads that are in great condition. O tsetse pele Hill-Lewis a hlalosa hore masepala wa Mid-Valley o na le kabelo e kgolo mokgeng wa DA. PA is no exception. But I think voters are starting to figure out that they just can't be trusted. Their leader can't be trusted. He says whatever the first thing is that comes to his mind. He makes promises all the time that he never keeps. So I think voters are cottoning on to that idea. The fact is, if you want government to work, if you want cities and towns to work, if you want people who are going to do the basics with honesty and integrity, there's only one party that does that, and that's the DA. Ho sa le jwalo ha ho setse matsatsi a 90 pele ho letsatsi la dikgetho maAfrika Borwa a na le nako ho fihlella harampa bosibu ka Labohlano lena ho ntjhafatsa le ingodisetsa ho vouta ka tshebediso ya inthanete. Mme wa Lwazi Mnguni o batla toka e phethahatswe ka morao re morao wa hae ya dilemo di 15 a thungwe mme a le mallematsong a basebeletsi ba khampani ya private ya tshireletso tsa kane ka botjhabela ho Johannesburg e leng Ekurhuleni. Nonkululeko Mnguni o re morao wa hae o ntse a le maemong a hlobaetsang a bophelo sepetleleng se Johannesburg. O re kulo ile a kena ka mokokotlong wa Mnguni ya phunya sefuba sa hae. Ka o le leng sepolesa se netefaditse hore baahi ba ka bang lekgolo ba ile ba kena boipelaetso mafelong a beke moo ba neng ba qobella melata hore e kwale mabenkele a ona. Ke hona moo Mnguni a ileng a thungwa teng ke basebetsi ba khampani ya tshireletso. Sasa sithola umntana ukuthi akakhulumi. O re morao wa hae ha maemong a matle a bophelo
o re le dingaka di nagana go gaola letsogo la hae le letona. O re Kulo ile ya kena mmeleng wa mora wa hae mme ya tswa ka letsogong la hae le letona. Mangapha engalweni lengapha eka right. Moirebola go amohela kgasonyana ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le le hae. Jwale re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala ho renya bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le ditjhelete tsa dinaha tse ding ntle fela le pula ya Botswana. Diabo le tsona di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa o le tala ya Brent ya sebetsa hantle ka ene we ba ka $78 barrel ka makgetlo a mararo ka jeno jwalo ka ha o lebeletse hore mopresidente Donald Trump a phatlalatse tumellano ya ho kgina tsitsipano go tjhabela bohare. Dipapading teng re fumana hore SAFA e ntse e itukisetsa dikgetho tsa kgwedi e tlang. Modulasetulo wa Amazulu e leng Sandile Zungu o lebelletse ho phephetsa Danny Jordan bakeng sa bopresidente ba mokgatlo ona. What is also true is that the reason why we have come to meet with you today is because we understand the level of interest, public interest, in this particular process of the elections. You know, football in South Africa belongs to the people of South Africa. SAFA holds it and manages it in trust on behalf of the people. And so therefore it's very important for us as the governance committee to come and to declare to you that yes, we will be guided by the statutes, but also by the very important principles of good governance. You know, in the same manner that we subject all our players on the field to VAR, we subject them to make sure that they follow all the rules of the game. Similarly in the boardroom. So there will be ethical conduct. We will manage this process also through accountability. And part of accountability is us coming to speak with you to say, today we are receiving the files. That's part of the accountability. And disclosure and transparency is going to be very important. And starting today, the reason why we're receiving the files and inviting you to this, to today, when we do receive the files, is to say we will proceed with absolute accountability and transparency. Mui ka ikopanya le rona ho social media ka ha re a fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang. Khaswena ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana ho sane ka yona nako ena le fumuta o ngwaletela ka bolepi. Ke o taba Tse ke le boa ba boimarima o tsabele pitsima ka jeno hlakile hore o boletse beletsweng bolo bana ntla fela le hore o shebile ka thoko mapopo le ka rona ha tle fela mesa eng kae re shebile ka Springbok o tla jalo hona ka re ka boprima o tlhokomela fela hore e tle bele fela mamaru mona maru a kana ka hare ho DR a tlo fitla hona bohlomba Freestata re shebile hona ka KwaZulu-Natal ho tla fitla hona ka Mthata le hona ka re ka boprima o tla fitla hona ka Freelane e tle bele fela boletse hlakileng ka thoko mapopo le ka rona ha o sontse bola fela moya e sa eng kae ba bua boipatse tlhokomisa hore ka boprima ho tlatlo ho be le maqhubu a kotsi a lewatle ntle le mona re kgrate tsa bosimba ka jelo le hona o sano se ho tlhokomele bo Freestata boholo ba Gauteng ho tlhokomele hore ho tlatle ho futhumale ha shebile Pretoria le hona ka Johannesburg di kgrate di tla fitla fela ho mashome a mabedi a metse e mehlana ka ofela boholo ba Limpopo le teng tlhokomele hore tlatle ho tshetse hona ha isale ha shebile ka Messina le hona ka re Thwende re kgrate di fitla fela ho mashome a mararo ka ofela bela le hona ka re Mokopane di fitla fela ho mashome a mabedi a metse e sipileng ka ofela boholo ba Mpumalanga le teng tlhokomelo re tla tlo futhumale Carolina le hona ka re mashishini di kgrate di fitla fela go mashome a mabedi a metso e mmenya ka ofela emele le hona ka re Standard Tole Simba ka jene le hona sano seng o tlakile re tla tlo ba di kgrate di qala fela ka pedi e ka tla tshonoto boholo ba
KwaZulu-Natal le teng hlokomele hore ho tla ho futhumale ho tshetse hona ha isale hona re shebile ka hare Ulundi ha ile Pietermaritzburg teng dikgrate di fitla fela ho 20 kaofela maletswai le hona ka hare ho komane hlokomele teng ho tla hlo ipholle dikgrate di fitla fela ho 10 kaofela re shebile ka Kabega le tla qale fela ho robong ho fitla ho 20 kaofela go ba Kapa Bophirima le teng ho hlokomela hore tla hlo ba re shebile hona ka hare Bushbuck West le hona Lensburg dikgrate di fitla fela ho 10 kaofela boholo ba Freestata le boholo ba Northern Cape ho hlokomela le teng Upington ho tla hlo ifuthumela ho sa yenka empa re shebile ka Calvinia le hona ka Rosa Talent ho hlokomela hore ho tla hlo ba hona ha isa le dikgrate di qala ka nne e ka tlase ho noto boholo ba Freestata ho hlokomela re teng ho tla hlo futhumale empa bosimba ka jeno le hona sa no se ho tla hlo ba hona ha isa le a re shebile boholo ba Northwest le teng dikgrate di bontsha hore ho tla hlo futhumale a re shebile hona ka Swaziland go fitla hona ka hare Mafikeng dikgrate di fitla fela go 20 kaofela ba buitsa pele pele ka lo a be etse khotso